ngesihloko esikhulu namhlanje bangcwele, the moral attributes of God. Bathi abanye abamfaki lo the, bathi moral attributes of God. Ngifunile ke emagama esiswati bazalwane la ngangibekela kahle lenkulumo. Ngitholile kwabanenganyana ngifuna lamakelele ukuthi kodwa singathini. Omunye wathi similo cotho saNkulunkulu, omunye wathi timiso qotho taNkulunkulu, omunye ke uthi lo moral vele uyahambisana nesimilo. Sawubuka bazalwane noma ngingeke ngisho ukuthi okuqondelayo ngunaku, kodwa sizawubuka lezimpawu zaNkulunkulu ezenza ukuthi nathi singaba nazo lezi akhona kuzihlanganyela nathi thina abantu. Lothu unjani uNkulunkulu similo sakhe, leso similo leso lesizasibuka. Sisabuka lama characteristics akhe, lama attributes akhe. Kuzawufuna ukuthi nami nawe sigcine sinawo. Esifundweni ke esedlule noma ezifundweni ezinye ezendlulile besibuke kakhulu bathandekayo ngathi kulesifundo lesi bangcwele sizawubuka kakhulu lama attributes aNkulunkulu esithi communicable. Lawa communicable kusho ukuthi uyakhona kuwasherisha nabanye, nathi singaba nawo lama attributes lawa. Sithi are more shared with us than those mentioned in the previous lesson or lessons. Le ngemuva abathandekayo salosibuka uNkulunkulu besibuka ama unique attributes aNkulunkulu. Igama elisha engilifakayo namhlanje, incommunicable attributes of God, okusho ukuthi ngawakhe nje kuphela lawo angeke wena ukhone kuba nawo noma ungazimisela kangakanani. Ingakho nje ngingavumelani nalabantu abathi thina sibonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu bathandekayo. Kunezinto ezimenza ukuthi abe uNkulunkulu thina singabantu, njengoba singabantu nje sinama limitations. La sikhulume ngokuthi uNkulunkulu uomni, sithe omnipotent, okusho ukuthi ungumnini mandla onke, unamandla onke. Sibukile sathi our God is omniscient, okusho ukuthi wazi konke. Thina sazi ingcenye, uNkulunkulu wazi konke. Sibonile futhi ukuthi lo uNkulunkulu lo usezindaweni zonke ngasikhathi sinye. Thina nje limited, lokhu ngilapha nje ngila. uNkulunkulu usezindaweni zonke ngasikhathi sinye. Uyakubona lokhu kuvele kumehlukise nje. Ingakho sithi ngama incommunicable, kusho ukuthi lawa unique lama attributes aNkulunkulu noma lezimpawu zaNkulunkulu. Lokhu ke lesikubuka namuhla, kusukela namuhla bathandekayo, sibuka lezimpawu lezi uNkulunkulu anazo afuna ukuzisherisha nathi uma sibuyisana naye, ngoba itheme yethu yanonyaka ethi buyisanani naNkulunkulu, be reconciled to God. Lezi zinto lezi esizawuthi nasisondela kuNkulunkulu siba naye bese sesiba nazo nathi. Lesimilo lesi saNkulunkulu esithi nasisondela thina kuye bese uyasisherishela nathi sesiba nako lokho. Nikhona abathandekayo? Phela uNkulunkulu, wena mntwana kaNkulunkulu, uyafuna ukuthi mina nawe sifanane naye. Yena akafuni kufanana nathi, kodwa thina uyafuna ukuthi sifanane naye. Ngiyaphinda, hayi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi yena afanane nathi, ufuna ukuthi thina sifanane naye. Phela thina sibabi, ngeke uNkulunkulu afune kufanana nathi. Thina singcolile, thina sinenkumbi nje yenisila lapha kithi.
okusho ukuthi mbamba odinga uNkulunkulu phakathi kwaNkulunkulu nomuntu umuntu. Uthi lo hlabelelayo angijengawe yeJesu. Ngozama noko ngawe. Ngimi lokufanele ngisondele kuNkulunkulu. Ngoba kuNkulunkulu kunezinto engingenazo mina. Umhlaba ongenazo zitholakala kuye nje kuphela ngoba anguNkulunkulu. Oh hallelujah. Phela by nature yabathandekayo umuntu nje ngokwemvelo yakhe akanazo lezi zinto lezi engizawukhuluma ngazo. Uma ke lo muntu lo asaguquka aba ngumKristu ngoba siyaguquka yabathandekayo. Masizalwa ngokwemvelo yethu siyizoni. Sizalwa sedukile. Sizalwa sibabi. Bese sesiyashintsha ke sesiba ngamaKristu ngokwemukela Jesu. Uma ke sesiphenduka sezemukela uJesu Kristu bese sithi sesimemukela uJesu siba nale living desire bathandekayo siba nale desire le sinalesifiso lesi sokuthi we want to live for God. Sifuna ukumphilela uNkulunkulu. Sihlale sisemthandazweni. Sihlale sidla izwi lakhe. Sihlale sihlanganyela namakholwa. Siyekela lokubi senze lokuhle. Ubese ke uNkulunkulu so uyasisherishela lama moral attributes akhe sesigcine nathi siba nawo. Noma singasondela kangakanani kuye lama unique attributes ngeke siwanuke. Kodwa lama communicable attributes abangawethu. Nikhona yini abathandekayo? Kukhona izinto ezimenza uNkulunkulu ehluke njengoba ngishilo nje ungusomandla. Thina ngeke thina noma impela singaze sidlale bo wrestling. Bonakala ukuthi umuntu usiyamdudula ngamandlanyana esikhashana kusuka naye uzasijika phansi. But lezi zinto lezi engikhuluma ngazo wow nathi nje singayisherisha. Sawubuka yodwa namuhla ngenxa yesikhathi. Maningi lama moral attributes esizawabheka kodwa namuhla ngizawuninika eyodwa ethi God is good. One of the moral attributes of God is goodness of God. The goodness of God. Siye sithi makholwa God is good. Bese sithi God, bese sithi God is good bese nithini? Sithi all the time. Sithi all the time bese sithini manje? God is good. Ake sisho. God is good. Uzawusho wedwa uma ungasho God is good. Khona lapho kule mask ngiyayibona inyakaza. All the time. I'm just sikhuluma ngegoodness of God. All that God originally created was good because it was an extension of his own nature. Konke lokhu uNkulunkulu abekudalile ekuqaleni kwakukuhle. Hey Samuel ngawufuna wena uze ngalesi Swati ngalesi Ngisi. Sithi konke lokhu uNkulunkulu wayekudalile kwakukuhle ngoba kwase kuyi extension ye nature yakhe ngoba uNkulunkulu omuhle. Ungamangala when you look at creation uma kudalwa izinto abethu angadala okuthile abesethini it is good. Athi angadala lokhu abesuthini manje it is good. Sawugijima ngenxa yalesikhathi esinaso wena mntwana kaNkulunkulu sibuka incwadi yaGenesis chapter number 1 siqala nga verse number 4. Gijima mfowethu. God saw that the light was good. Yedlula verse number 12. Afunde ngingakakusho verse number 12. Verse number 12. The land produced vegetation, all sorts of seed bearing plant, and trees with bearing fruit. Their seeds produced. Sondela kancane ngoba ngifuna ungene lapho ubumbhobho. Nikeni umbhobho bathandeka mnikeni phela
Hey, hana uzwakala lo muntu ukhuluma indaba ezinkulu lo muntu. Lo Sam. Khuluma nje mntaka baba. Nkosi izawuba nayo ukuthethela izono zakho. Thethela izono. Wenzani lapha? Awushaya. Awushaya imfowethu isikhathi sakhe ejima. Hallelujah. Verse number 12. Verse Verse number 10 bosomfundile kami. Funda verse 10. Verse 10. God called the dry ground land, and the water seas. And God saw that it was good. God saw that what he had created was good. Verse number 12. Verse number 12. The land produced vegetation, all sorts of seed-bearing plants, and trees with seed-bearing fruit. Their seeds produced plants and trees of the same kind. And God saw that it was And God saw that it was good. Jesus. Wow. Verse 18. Verse 18. To govern the day and night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. God saw that it was, in fact, it was an extension of his very own nature. God is good. Ngakho ke konke akudala ukhuluma lamagama uthi it is good. Nase ukureport emva kwamalanga kuthiwa God said. Kusho Moses when he was writing the book of beginnings. Moses said, God then uttered the words, it was good. Verse number 21. Verse number 21. So God created great sea creatures and every living thing that scurries and swims in the water, and every sort of bird, each producing offspring of the same kind. And God saw that it was good. God saw that it was good. Verse 25. Verse 25. God made all sorts of wild animals, livestock, and small animals, each able to produce offspring of the same kind. And God saw that it was good. What did God see? He saw that it was Good. good. Last but not least, verse 31. Verse 31. Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. After creating Adam and Eve, God looked at all the creation and he said it was very good. Kwakungekho very good kungekho umuntu. Onke lamalanga uyamuzwa uthini? It was good. It was good. It was good. Mase kudalwa umuntu uthi very good. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah. Hey. Manje sithi ke konke akudala kukhombisa inature yakhe ukuthi kuhle. And ungamangala ukuthi lo nkulunkulu akagcinanga ngokufaka ubuhle bakhe ku creation kodwa unkulunkulu yebathandekayo uqhubekile waba muhle kulento ayidala ngani ngokuthi lo nkulunkulu lo is caring and providing for all his creatures. Nkulunkulu muhle ngoba uyanakekela. Nkulunkulu muhle ngoba uyayiprovide icreation yakhe. All the creatures anakekelwa uNkulunkulu. Ngisho izinyoni zezulu zadelwa nguye ngithi uyazinakekela uNkulunkulu. Ngisho utshani noma bungake bungathi sebuyasha utshani bumpune uzawumangala ngoba lo God umuhle uphinde abuvashele notshani abunakekele bubone sebuluhlada. Lo nkulunkulu lona is so caring. Ngisho yonke into esemhlabeni edalwe nguye uyayinaka
lo nkulunkulu uyaprovider ngisho nebantu uqobo lwabo. Buhle bankulunkulu siyabubona. Sibubona ngendlela asinaka ngayo. Sibubona ngendlela asiprovider ngayo. Ngeke ngabatshela kule session yokuqala ngathi yamadoda. Did you know ukuthi ngisho izinyoni uNkulunkulu uyazondla? Zadelwa nguye. Zingena lapha emasimini ethu, zidlumbila zondliwa nguNkulunkulu. Usuka sinikile nathi lo mbila. Asathi ungadli wedwa ngoba uNkulunkulu akezwani nomuntu odla yedwa igofu. Ufuna usherishe. Lo nkulunkulu uyangimangalisa. Uke wasangana umntwana Abrahama basentabeni, wayibona inkuni, wayibona umlilo, wamangala, wathi imvu yokwenza umhlatshelo asangene. Kanti Abrahama uyamazi lo nkulunkulu ukuthi so caring. Uyamazi lo nkulunkulu ukuthi he provides. Uthi Abrahama noma ingabonakali imvu namhla, don't worry my son, God is going to provide. Nkulunkulu uyanakekela. Lalela mntaka baba, noma namuhla kungaba nezinto uthi uyabala izibalo zakho, uthi uyahlanganisa, uthi yebo ngiyakubona lokhu, yebo ngiyakubona lana, kodwa I have a big problem. Ngizawukwenza njani? School fees ngizasithatha phi njengoba kuyavulwa, kodwa ngizawukwenza njani? Nganaku ngoba bathe ngiyabala izibalo asihlangani. I want to remind you today, our God is good. He cares for you. He's going to provide for your needs. He is a great God. He is a good God. Ungabuhlupha wena ngokuthi kodwa ngizawuthathani ngihlanganise nani. Lize lithi iBhayibheli, ningakhathazeki ngelekusasa, ningakhathaza ukuthi nizawudlani, ningakhathaza ukuthi nizawunathani, ningakhathaza ukuthi nizawukwembathani. God in heaven knows ukuthi niyayidinga lezi zinto lezo. God is good. Kube benginesikhathi bengizabe sengiyahlabelela ngizothi ngiyayichenya. Ngithi uyasina keke luyasina kekela manje ngihlushwa yini. Uyangina kekela uyangina kekela manje ngihlushwa yini. Uyangina kekela uyangina kekela manje ngihlushwa yini. No Jesu wami hamba no Jesu. Uyangina kekela manje ngihlushwa yini. No Jesu wami mina hamba no Jesu. Uyangina kekela manje ngihlushwa yini. No Jesu wami hamba no Jesu. Uyangina kekela manje ngihlushwa yini. Yemtaka baba. Our God is good. Ubonakala ngendlela asinaka ngayo. Uconfused kulamalanga. Ubathe kodwa baza ngithatha kuphi? So ubathe uya-applya indawo yokufundela awuyitholi. Uyamangala kuthi njengoba babanengi wena kuzakwenzeka njani kwelalela la. Noma ngabe bakakuthathe William Pitcher, noma ngabe bakakuthathe Good Shepherd, noma ngabe bakakuthathe labo ufuna kuya khona, akusho ukuthi uNkulunkulu sowumile ingqondo yakhe seyisangene ukhona uqabangela kona. Kukhona uNkulunkulu onakayo, akusho wona ukuthi kuyiphutha kuba khona kwakho. Mhlambe 2021 angeke kuvuleke. Don't get desperate, don't get discouraged, for our God is so caring. Sahlele ekhaya utholi nomkheri kumazima konke uyababona bayahamba, uyababona bayaphumelela. Ubathe uyarestata, ubathe ufuna ku-upgrade kuya-downgradeka, ubathe uyalungisa ungathi akulungilalela, usakulungisela. uNkulunkulu wethu is a good God. He cares for you. He cares for you.
Anginandaba mina ukuthi empilweni yakho kunjani. Anginandaba emshadweni wakho. Mhlawumbe izinto ungathi ziyabheda. Lalela lapha sikutshele. Our God is so caring. Yes, your spouse is not caring, but not God. Our God is so caring. Uyanakekela. Bengizawufunda ngoba isikhathi besivuma kuPsalm 104 verse number 10 to 11. Ungibekezelele wena ngikuqelile. Isikhathi siyangalela ukuthi sifunde wonke amavesi. Ngizawugijima. Uyangimangalisa lo nkulunkulu. He even provides for the ungodly. Ungaze umangale wena. I'm talking about those who ignore God. Those who defy him. Those who reject him. Laba bangamfuni, laba banganandaba naye. uNkulunkulu uyabanaka. Nawufunda incwadi yaMateyu 5 verse number 45 iyakuveza lokho. Unganayina imvula. Inela labakholwako, inela labangakholwa. uNkulunkulu uma sipha impilo upha labakholwako, apha nalabangakholwa. Futhi uyababekezelela labangakholwa. Kuba kuyangathi kwesinye isikhathi ngabe bayafa manje. Kodwa hayi nani. Our God is so caring. He even cares for the ungodly. Ababekezelela. Ababanaka. Wow. Lo nkulunkulu osinvitayo. Osinvitela ukuthi sisondele kuye, sibuyisane naye. Is good. It's good. God is especially good to people who sincerely depend on him. Labo labamfunako, bamfuna ngeliqiniso, labo labancike kuye, uNkulunkulu uyabavelela. Ngoba uNkulunkulu omuhle. Kubathi noma liyaduma, kuthi noma kumnyama asho nje amhlabeleli, athi mhlali duma izulu, nonyazi lusabeka. Ngizwa amazwi kaJesu. Athi ungesabi. Ngoba mina ngikhona. Lalela wena oncike othemba lakho kuNkulunkulu. Sithi thina nawusondela kuye, nawethembele kuye yena yedwa. Uzabubona ubuhle bakhe. Athi lo munye taste and see. Nibone goodness of God. We have testimonies abathandekayo ngale goodness kaNkulunkulu. Singakutshela sithi simbonile. Lento esikhuluma ngayo ikho la eBhayibhelini kuphela. Hayi ukuthi ngamavesi nje, nathi singama living testimonies of the goodness of God. Our God is good. Anginandaba nabantu mina ukuthi babone baka kodwa our God is good. And uyafuna ukuthi imitate kule goodness yakhe. In imitation of this communicable attribute, we should ourselves do good and thereby imitate the goodness of our Heavenly Father. Thina bathandekayo, njengoba uNkulunkulu amuhle, nathi uyafuna ukuthi silingise yena, senze lokuhle. Nawuthi uyafunda incwadi laphana yabaseGalatia isahluko 6 verse number 10, uyabhala Paula uthi, so then as we have opportunity, let us do good to all men, especially to those who are of the household of faith. Uthi njengoba sinemathuba. Kuyangehlula la ndaba yo ukuthi we have opportunity. Sinemathuba. Sinelithuba. Lo nalo namathuba. Bone kolona bokwazi ukuthi ledlula. You miss an opportunity. Forget. I-team yakho ingadliwa mina ngangidlalela ama I know. Bosiyazi. Asingafambuzi nje nasikahlela ibhola utu. No, we are trapper. Ubuke. Sasebenzisa iPythagoras rule. Amanje sifathuze nje. Uma ngikunika ngilapha number 7 ngithi square ball. Ithi yeza lapha ku number 9 ohlakaniphile. You don't miss an opportunity. Uvela besuthi. Not. You have not missed an opportunity. Waligeja, wayekela kungenzeka nidliwe. You have missed an opportunity. And the opportunity, once it avails itself, ungabocabanga ukuthi permanent, iyadlula.
Sonke uNkulunkulu sinika amathuba okuphila, wasinika imisebenzi emihle kuthi singayenza masinyane siyadlula. When we miss these opportunities, sizawukwadlula singakenzi lutho loluhle. Yabathandeka sikhona kwesikhashana. Fana tarot yabona ngoTimothy. Wathi tarot okwesikhashana. Lokuba khona kwamnawa lamhlabeni ngwesikhashana. Ngwesikhashana. Ngwesikhashana usinika amathuba. Usibeke nabantu abathile kuthi sibenzele lokuhle. Na ungabuka lo Luka isahluko 6 kukhulunywa nangezitha zethu kuthi asizenzele lokuhle. Ngoba sinamathuba. Lamanye amathuba uNkulunkulu asinika wona bathandekayo ngina iproject nayo. Le project ayisekho nasenhlangano. Ibekwe nje lapha phambi kwami nawe. Le preschool unemathuba okwenza lokuhle. Unemathuba faka imali yakho. Abanye ke bathanda ama chips steleka. Bathanda ama data steleka. When God avula amathuba athi ngikhonde badlala. Abanye ubanika amathuba ekwenza lokuhle ebandleni bamkhonza uJesu hayi kushishisa izitulo nje. Abanye phela babukela ifilimu nasisesontweni. Sebathe uyasena ke umangele ukuthi ha hey yabhimba lo yababheka leni ubheka le. Futhi lento lena uNkulunkulu usivulela amathuba okubuya sihlangana saza awuvalwa nini sinamathuba. Mina nje ngibona sizathu ukuthi ungathi kuvulwe amathuba wena usashaya ngalonyawo loludala kanti uyazi ukuthi amathuba ayavuleka aphinda avaleke. Mkhonzisise uJesu kulesikhathi. Awazi kungenzeka i-third wave nayo ingafika. Kubiza uhamba nawe. Bowunikiwe ithuba. Ngiyafisa kumkhonza lo uNkulunkulu. Ngimkhonzele ukuthi noma kungathiwa ngiyahamba kusasa. Ungakwenethi umhlaba. I have utilized all the opportunities that God availed to me. Ngithi I finished. Wena usapho ukudlala abantu kuyadlalwa la. Bhadelani imali yokwashumi usayidla. Unikwa amathuba ehamba. Gijima msana isikhathi sihamba. Uma sesibonile ubuhle bakhe uNkulunkulu. Sibone ukuthi uNkulunkulu ubuhle. Awufunde Psalm 73 sesiyegcinene. Psalm 73 isikhathi sami sisho njalo. Psalm 73 verse 25 to 26. Funda mama. Ubani lenginaye ezulwini ngaphandle kwakho. Ngubani lenginaye uyamvala umhlabeleli. Ngubani lenginaye ezulwini ngaphandle kwakho uthi ngalesi ngizi whom have I in heaven but you. Qhubeka. Nanginawe kude lengikufunako la emhlabeni. Nanginawe ngoba umuhle. Yingakho kufanele siye kuye lo uNkulunkulu. Yingakho kufuna sihlala simfuna ngaso sonke isikhathi. Nanginawe. Kunjani? Kude lengikufunako. Kude lonye lengilufunako. Kwathi umhlaba elithatha konke nginoJesu. Qhubeka. Noma umtimba nemphefumulo wami kwehluleka. My flesh and my heart may fail. Kodwa uNkulunkulu ulidwala lenhlitiyo yami. But God is the strength of my heart Nesabelo selifa lami ingunaphakade. and my portion forever. Wow, that is our God. Nanginaye nginako konke because of his goodness. Sondelani kuye, buyisanani naye uNkulunkulu ngoba na ufika la kuye uzabe ukuthelela le goodness yakhe. Nawo sesibathe siyakubuka walunga lo muntu. Bengitshela abantu kulesikhathi esedlulile ngathi mina lalelani lapha ebafowethu. Kulukhulu ukuthi umuntu angeza kwazi uboleka imali yakho. Noma ngamathulusi akho. Kufiwe lekhaya kakhe so uzoboleka amathulusi. Wena lokubolekwe kuwe awusawabuyiseli lamathulusi.
noma awusayibuyisele le mali yakhe lowayiboleka wathi ngalesihlanu nje ngalesihlanu ngiyahola ngiyayiletha awusayiletha. Uma umuntu angakakulethela imali yakho layibolekile noma yini lwakho ubese uthi lo ngiyamsolva angiphindi ngimnike. Let us do good even to labo lababoleka sangaba bangabuyisi sichubeka futhi kwesinye isikhathi ungasamboleki ngoba soyamazi izigebengu umphe. Umphe. Me yabathandekayo ake nginitshele amaqiniso qi. uNkulunkulu lolothi asiphane asenze lokuhle nguye lolo siphe lokuhle. Uma ngabe athi asikwenze lokuhle senzele labanye usho ngoba uyazi ukuthi usiphile lokuhle. Phela uyaphana kuthi ke lokumfana kuyise baba ngicela ungithengele ama chips ngicela ungiphe imali ngifuna ukuthenga ama chips. Uyakunika uyise imali yokuthenga ama chips kuyawathenga vele kubuya nawo kuthi baba kuyavula qupha khani lapha baba athi lo baba ha ungani uyicela kimi le mali yokuthenga ama chips sowuphinde uyangipha. Kuthi lokho mfana ngikupha ngoba ngiyakwazi wena kuthi njengoba ungiphile nje sengikunika mina unamandla wena ukuphinde ungiphe lokukhulu. Wathatha lo baba wadla wahleka. Ake nilalele abathandekayo lo God uyasinika abezathi khokho kweshuma. Uthi ha phela kwakho lokho incane le mali ledingo zincane kana wazi ukuthi nongaphinde unike yena unamandla okuphinda kunike okukhulu. Unamandla okuphinda kunike okukhulu. Asondele kuloNkulunkulu lo. uNkulunkulu omhle uzawusinika ubuhle bakhe. Ngeke lento ikhona ngamandla akhe phela ngamandla ethu emvelo thina sinomona thina sifisa ungathi konke okuhle kungaba ngokwethu. Ngeke awuyini nje angaphumelela ubaba athi uyambona ukuthi lo muntu ngumangcinca lo so baba athi uyayingcincini wena baba athi uyayingcincini wele ziyaphuma ngapha ziyaphuma wena ushaya itayela lapho ushaya itayela wedwa kunokuthi nje hey sisi ake siye lapha esalon bake bayokulungisa nikisi uzawudwala imvelo yethu isho njalo. Baba athi uyambuka nezicathulo zakhe hamba ecelana nomnikelo awunamsebenzi ziba bathe ngiyacela Nkosi yami awunandaba. God has given us an opportunity to serve one another. Uyasipha usiphelani usiphela ukuthi sinakele abanye. Mangisondele kuwena Nkosi noma ngikhutshwa inhlupheko mangisondele mina
isimo obhekene naso kula malanga. Mhlawumbe udisturbed ezinto ezithile ezenzeka eceleni kwakho. Awunandaba mhlawumbe udisappointed. Mhlawumbe uyibona indlela. Mhlawumbe bathi uyahlanganisa kuhlangana. Awunandaba mina nalokho. Ekunendaba nako ukutshela namhlanje ukuthi God is good. God is going to care for you. God is going to provide for your needs. He is a caring God. He is the God who provides. Hallelujah. Ukhona elodwa ayikha yemfundisi bengingamazi uNkulunkulu kuthi kani nami noma nginje unendaba na bengingamazi uNkulunkulu kuthi noma ngisoni kodwa uyangithanda bengingazi ukuthi noma nginje uNkulunkulu uyangifuna ngisondele kuye ufuna ungenzele okukhulu kakhulu bengingakwazi lokho na ukhona njalo ngaphansi isandla sakhe athi ngifuna kusondela kuNkulunkulu ufuna ukubuyisana naye bengingazi ukuthi kani is so good and he wants to do wonders for me. You can just raise your hand wherever you are. I just want to pray with you. Ufuna ukuthandaza nami sisondele ndawo kuNkulunkulu onje asike isandla ngisibona ngiyadlula mhlawumbe khona wena uthi hayi ngimfundisi losikhuluma nje kusebe ngididekile yaNkulunkulu ngicela ukukhombise ubuhle bakho. I want to testify. Leave me with a testimony. Ngididekile kulamalanga I need you God. Khona nonjalo phakathi isandla sakhe nje lapha khona ngiyakudinga Nkosi. Ngiyadinga uvezele nje lobuhle bakho nje kunasesimo lekubhekene naso. I need you. Wena show me. Ngizake ngikhulume ngegrace kaNkulunkulu. Ngizake ngikhulume ngepatience kaNkulunkulu. Ngizake ngikhulume ngemercy yaNkulunkulu. Ngizake ngikhulume ngothando lwakhe. Namhlanje ngisakhuluma ngegoodness yakhe. Ngiyababona abantu baphakamise isandla sabo bayasho bathi Nkosi sivelele. Nkosi sivelele. Ngizofuna ukuthi ungishele testimony. Never once in my life, but give me testimony. Hallelujah. Ungazehlisa izandla senu futhi sisithanda. Amuntu uNkulunkulu wethu. Mina ngibona izandla zenu. uNkulunkulu ubona inhliziyo. Mina ngizazi idingo zenu uNkulunkulu uyazazi. Mhlawumbe nawe la ukhona lapho uNkulunkulu uyakubona. Mhlawumbe ngisibone sakhe isandla lapho uphakamisile la uthi Nkosi uvelele Nkosi. Provide for my needs. Take care of me. When everything falls apart, Nkosi, be with me. Sesiyathandaza. Izandla zabantu ziphakeme. Hallelujah. Sohlabelela sithokoze haleluya situje
wethu sesithandazile bese soyathandaza ke naye ake sisho kokugcina sithi oh hallelujah. Hallelujah. Asithandazeni bazalwane. Baba wethu longcwele siyabonga lamhla emini. Sibonga umusa lo sentela wona. Sibonga luthando. Sibonga kusifundisa Nkosi that you are such a good God to us. Sibonga Nkosi lokuthi umuhle etimpilweni tethu. Kawumuhle nje kuphela nangabe izinto zihamba kahle etimpilweni tethu, kodwa umuhle ngaso sonke isikhathi. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele such a moral attribute lo sifundisa yona lamhla emini. Sesiyathandaza Nkosi kunanabo abantwana bakho labativela emandla yaphela mhla siphelelwa ngemandla endleleni umoya udzinwa wena uyasisita impela beta kuwe Nkosi banje bathi Nkosi cela ubathwalele lemithwalo lababhekene nayo kungaba ngama social problems we bring them before you kungaba ngama spiritual problems Nkosi nawo siwaletha phambi kwakho kulesikhathi egameni lika Jesu sithi kasinalo lelithemba lithemba lethu nguwe simakade wezulu
lithemba lethu nguwe babe ngoba wena uhleli esihlalweni sebukhosi kodwa ukhona nasemhlabeni the omnipresent God baba wethu ongcwele utawusivelela kulesimo Nkosi ngamunye umntwana wakho lasiphakamisele sona sandla sakhe sowuhlangabetana naye ngoba uNkulunkulu lothi wotani kimi nine nonke lenisindwako nalenikhathele ngidawuniphumula uNkulunkulu lothi ke wena uyasithwalela imithwalo yethu isho njalo incwadi levangeli Nkosi lithi uyathwala umthwalo wethu futhi utawuthwala nathi mthoko babeke sidanala umagunya nalamhla emini ukuthi wena uNkulunkulu lotawusethwala wena uNkulunkulu losethwala wena uNkulunkulu losikhululako if the Son of Man sets you free you are free indeed egameni likaJesu sidinikela kuwe sithwale babe sonke thwale bantwana bethu thwale thina eqobo lethu usikhuthathe njalo emoyeni singaphelelwa ngemandla endleleni for you are our God now and forevermore you remain our faithful God and we commit this week unto your hands committing ourselves to you uthi Nkosi njengaloku kuvula iqolo sesithandazile la sethembe wena Nkosi the mode of transport bantwana bethu ngilabata awahamba ngawo asa safe because we have prayed to God losivabo siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi uyavelana nathi ngaso sonke isikhathi egameni likaJesu Kristu amen.